Webafowethu nansi ke ingonyuluka ke kaBobo egonyuluka ke ngoDouble Thintukhuzane ke ephatha ke noGengcobo ke kanjalo ke noMcineka. Hey bafowethu lensizwa icasuke kakhulu kunaqala. Awuyizwe lempukela semakhaya ke ungakhohlwa ukusubscribe ngicaphanele ke nanti udaba. Kube khona leyo nhlini leyo esuke yenziwa uke wayizama noma ubona ukuthi into engeke ikusebenzele leyo ongcono awuvela ugonyuluka. Uyabona mfowethu kwengisondelene nabo ngababikela njengoba ungibona sengikhuluma la engisondelene nabo ngababikela washo ukuthi ngesinye isikhathi ngathi ngiyamthinta uKhuzani ngimthinta nje ngingambikelela ukuthi ngimthinta nje ngocingo ifoni yami akayibambi akaze ayibambe ifoni yami yabo ngimthintela khona ukuthi ngithi ngifuna angazi uma mhlawumbe ngayibambi ngizocela imicimbi yakhe leyahlale yenza ngangifonela ukuzokhuluma lona udaba lokuthi wemfowethu khona la ngingaboni kahle khona amamisikolo amakhona laphana emafonini akangayibamba ngaze ngawacela komunye wenduna yakhe noma ngeke ngimgagulela ngambikela lo induna yakhe ukuthi cha usebenzisana nabo la ikhona ukuthi kunje mfowethu ngavaleleka uyabona ngesimo esukuthi ngifuna le ndoda wangizama ukunginikeza amafoni lo mfo oyinduna yakhe ngimdalula ngamthinta lo mfowethu ukuthi ngithi ngifuna ukuchaza ngibona kahle wangayibambi ifoni yakhe ingakho ke mhlawumbe sigcina sila esikhona kunento evelayo uthinta nokuthi kuyimpucuzeko uKhuzani unamandla okuvalela ngayo yonke indlela kusukela ngo2019 awukazi ube ingxenye yomcimbi wempucuzeko ngaba yiyo ingxenye yomcimbi wempucuzeko ngizokhohliswa ngizobhuqwa ngoba kwathi mase kufuna ngizongena estage kwathiwa ngingadlali ngibe ngifike ngo7 kwathiwa ngingadlali sengishawe isikhathi usho lo baba wakhe uKhuzani uMcineka wathi ngingadlali yabona isikhathi sengishawe isikhathi ngibe ngifike ngo7 engangitshelanga futhi lo Mcineka wakhona ukuthi isikhathi uzodlala ngesikhathi sini yabona ngayibuka lento ukuthi lento futhi khona la isuka khona ngaqhamuka ngazokhashelwa ngo7 ngo8 ngazama ukuyongena estage ase ngangena ngengoma eyodwa ngaphuma ngihamba mfana nomuntu ongadlalanga yabo ngazama nami ngizama indlela ngangena na uMcineka wakhona ngibona sengizo stage nje yabo ngoba akazange ukuthi ngangena kanje kodwa nje into yabo uMcineka wayesethe ngadlali yabo ngasho yena ukuthi bale kwasho yena wathi isikhathi sengishawe isikhathi ngaya kuye ngifolile nabacula abanye befolile ngathi ngo7 ngase ngishawe isikhathi ngo7 okukhombisa ukuthi khona inkinga yayikhona uMcineka akanayo benaye lo mngani wakhe so kusukela lapha emva kuba uMcineka ethe wabusangena estage wawusuyazama ukuyongena ubingelele awubangi usaba ingxenye yempucuzeko angiphindanga ke mfowethu ngayingxenye yawo yomcimbi wakhona ngavalelwa lapho ngavalelwa nje ngqo thina namhlanje kweminye nje imicimbi kangibathi ke koyakho uKhuzani vele ngizoke ngayifune yakho uKhuzani ngoba vele azi kahle ukuthi uyanginyanya bengade ngisafuna ukuya lapho ukuthi uma ukhala ngokuthi uKhuzani ukubamba ngophondo noma uyakuvalela emcimbini ethize esuke yenzeka ngifuna ukubuka leyo ukuthi miningi imicimbi eyenzakalayo ngicabanga ukuthi umcimbi kaGathemba Bhopho ngolusuwenza okwesibili ikhona eminye nokwenzeka lapha eNtobani Maskandi Festival noku ziningi imicimbi nakuyo yonke lo mcimbi leyo usola ukuthi ukhona umuntu osuke efaka isandla noma ingoba abahleli umcimbi bengafuni la khona uKhuzani mfowethu okwazi ukuthi la khona uKhuzani uyalawula ngaso sonke isikhathi ngeke ubale kakhulu umcimbi kaGatheni ngoba umngani wakhe lo imanager uKhuzani bahlala naye lebo Pitoli umngani wakhe lo imanager kaGatheni mhlawumbe kukhona mhlawumbe amfundza khona ngoba naye lo mfolo uyazi ukuthi ngikhona la emculweni baningi nje abantu mfowethu abangani bakhe abangangiqashifana nalokhu ungelevuyiwa ngapha kaNongoma naye akaze nganyathele emcimbini wakhe yabo ngenxa yokuthi uyimpintshi yakhe lo baningi impela mfowethu baningi ngifuna ukuqamba naye angeke mhlambe wenjomane sibheke lento yokuthi kungenza ukuthi i-marketing strategy sikaBobo
simenza ukuthi angakwazi ukuya emcimbini noma wena uyazethemba ukuthi i-marketing yakho nomculo wakho sukuwenzile nangendlela abantu abawuthakasela ngawo kuyaphoqa ukuthi ube semcimbini yakho bese kuba ukuthi-ke khona leyo ndoda-ke esuke ivalile. Lalela mfowethu, i-marketing ikwelinye i-marketing ingenye indlela. I-marketing angithi ukuthi ngidayisa umculo wami ngendlela lo muntu. Umculo wami uyathengwa mina. Inkinga ila kula madoda la ahleli imicimbi ahlangana ngegama lami. Lento usenze wayifaka umoya wayifaka nakwabanye abasondelene nayo. Ngoba uqasha mfowethu kuya ngokuthi wenze kanjani mhlawumbe ngaleso sikhathi leso. Noma bahle bemcimbi babuya bese benza ngathi benza labahle bemcimbi ngathi bayabuka ukuthi umuntu wenze nje. Ngabalusa-ke nami ngabheka ukuthi hayi akwengikhuphula amasoke njengoba ngakhuphulile nje kule ngoma yokugcina. Ngabona ukuthi hayi impilo bonke futhi anginendaba nabo futhi nabo bengaya la kufanelekiwe khona ngoba kuzogcina lapho yabo kuzogcina lapho nje ngiyababuka abantu beyithatha kancane lento angeke mfowethu endleleni yami ngivinjwe umuntu angisabani mina ngiyahloniphana yabona angisabani futhi nokufela into yami ngayifela iyanginyanyisa lento abalandeli ngiyababuka nje besho into abayithandayo bekhulume nje indlela yabo iyangicika lento. Kukhona la oke waveza khona indaba yemali ngesikhathi uma umculani Mcineka ebhala ipost ekhuluma ukuthi uKhuzani ngathi uselunge kakhulu sekumele manje kuvezwe lokhu ubunja noma ubuthakathi ekuthiwa unabo wawusuveza ukuthi kahle ngoba nawe ukulunga kaKhuzani akaveze ukungcola akaveze ukungcola yabona manje isikhathi sokuthi manje engcolile akaveze yabo anginendaba mina nokungcola kwakhe futhi nje anginankinga nangani kefana akaveze ukungcola kwakhe maye nakho phekwami lo Mcineka lo uye lo cabanisa abantu lo Mcineka lo muntu wayengiqasha mina uMcineka yazi engibiza uMcineka engibiza lapha ngiyogidela ubala ethukhulisa lempucuze kwakhe ngagida iminyaka emibili ngidela ubala ngingatholi ngisho isente kule nto yakhe yabo namhlanje ukwazi ukuyenza ngathi into kaKhuzani ngesikhathi esinxenxe siyakhe le nto ethiwakha le nto basigida mahala yazi namhlanje uzokhuluma ugibeza uKhuzani la emakhandethu uthi yena yabona uzokhulumela ukuthi uKhuzani uyavivinywa kuvivinywa la akavivinywa style uKhuzani lokusa okugcwele kubo bagcwele ukusa bonke yabo. Mama nawe bo ngomhla ka6 January kulo nyaka bekade kunomcimbi obukade usemdletsheni nakhona uma ungayanga kuona usola ukuthi kunesandla sika Mpungose. Ubuza kabi uzolokhu ubhanga umcimbi yabantu abahlukene eceleni mawuzolokhu ufaka bona uthi Mpungose mina ngizwe umcimbi engiqombele ngiqondele imicimbi emikhulu angiqondele nale micimbi eyidla ngifana ukuthi ikhanda umzukulu ikhanda ugatsheni ikhanda angikho la ngikhuluma ngemicimbi emikhulu la uKhuzani angena khona. uKhuzani akangena emicimbini okhanda kubo uKhuzani akangena emicimbini okhanda ngikhuluma ngale micimbi yaseThekwini oshalazelayo yabo. Singawubala umbuso wamaciko kuleyo mcimbi la ubale umbuso wamaciko ungenayo uyefana naye stage sakhona angazi ngibele stage sakhe angazi nakhona ungomunye naye wafakwa ungomunye naye wafaka umoya ugewa ukuthi ugewa right kabe saphathisa umphezulu kakhulubuse le ngalezi akade esakhulisa umjithelo wangibiza kanye ugewa wangibiza kanye esaphatha nje suitcase kakhulubuse engakatshontsha imali kakhulubuse ngoba usenetshontsha imali kakhulubuse wanemali naye usehlakaniphile yabona ugewa waye right kabe ngathi uzokhulisa umculo naye wangenwa le ngqondo efile naye sehambe ekhetha abaculi nje ugeya ekhetha abaculi akhethe nje abaculi ingane zakhethe wonke umculi asikhohlwe ugewa inengqondo kabi wanethe nje watshontsha imali kakhulubuse le wanemali naye werathi ephathisa ukesi kakhulubuse lo. Kodwa ngenye inkathi nginokubheka kunokukhala ngokuthi sesebebaningi kakhulu abaculi endimeni yomculo kaMaskandi baningi ngoba nobo bungomunye wabaculi ngisho ukuthi baningi ngokuthi uBobo uzogcwalisa ilokhuzana uzogcwalisa abaculi angithi sekhona nabamelamali mingaki iminyaka evalela uBobo wayengashintshwana
wayengashintshwana ukuthi kulokhu ngoba abaculi baningi akwekushintshwa ipost ingene abanye amaphiliswana wayengashintshwana wayehlala kwi-group eyodwa yabangani laba bebhola yabangani laba bamadombolo yabangani laba beyingoma ngoba ngisho engomeni ingoma ingoma into yomphakathi bangivalele engomeni abangibize engomeni laba bayabizana yabona ebantwini kube ngathi ufuna uyiyele weyamculi kubona banomona ngeke bekuvumele ngisho ebholeni kube ngathi hayi ufuna uyijoyinele kanti banemgomo ethize yabona ngisho lokhuzana wakhona niyoze nimbone ngoba ngisho lokhuzeni yiba badla imali la ebholeni imali zabaculi badla imali zabaculi lapha ngegama lokuthi bayosiza abaculi beshe bengabaniki lutho kuleli bhola bedla imali bona ngisho ingomeni omcineka nogay badla imali zahulumeni ngegama lamagoso manje sekuyabona la ebaculini abaculi sekubakuncane bengenelela la emalini zamagoso berobhe ngisho amagoso namanje berobha abaculi ngabo izinto abazenzayo nje ziyabheda ucela imali ngegama labaculi bethi masibecelile imali ngegama labaculi begcina bezosichaphaza bechaphaze mina njengoba ngichaphaza ngemali zabo akusize zabo lezi imali ukuthi bafundile bafundele ukuzohlakaniphela thina la